Nishe han taumaun cuideachd the neachúntaigh eile, agus ha mi chotolichte fáilte a chud Miriam NicDhonnchaidh. Nishe Miriam mus clean sin mar a gabsibh Aoigh an Gaelic and Japanese ha bicin fistrichi acamin seo with the againn. Hochich tú an an Iapanais lois. Ach how nish na dolanach an duine. Agus how giúntaigh Iapanais. Haggajarab. Nishe ha mi ferach gin gyfer mi bicin jol bechorst ach seo cymryd a hacharw i'r Gaelic and Japanese. Wel, ha mi astronomag ans nian Aoigh, ach nuair a chaim mi trofyd chaim mi go Gaidhlig agus yn sin sa bhinscoil agus suas go ardscoil tromian na Gaelic. Oh, ma geríideh agus leis go rá an an leois, thuúlaigh duine stácha go rá Gaelic na theolach an rá? Changeal Gaelic ag duine san bíans theolach achan. Ha mo bheithir a Pakistan a chaí go Glasgow nuair a bheith gléach, agus ha teolach mahar bho Neatach agus bho éirín a cha hain a Glasgow chuteach. Agus an rá chànan san bí eile NicDhonnchaidh? Charó son ha urdu ag mo bheithir a charóí ga clocha ag bhaid díreach a cloch ag bearda. Ach an nis bí cloch ag garamaltis chuteach son ha i fyrach an sa garamalt so ha becin sin acam a channealtar. Agus bhfuil carachin acad van scáil neostócha as an Iapanais mis an bíú a brín na Gaelic. Changeal ach ha inag a carachin acam ag olhi a ha wat le Aoigh an sa Gaelic ach ha mis menu gin gyfel sin díreach mír bhilach son haiad ule bho fiagantó. A sin sáirichte. Agus dí a farst a hic a Gaelic na de bhithe inise? Actor a hunnam. Ha mad unique selling point, sy'n good to be in me yin Gaelic on an acadavin. Be me a brin me yin tar on an auditions agus acadavin or some project aldapanach. Féimi gyfel Aoigh acad an chànan leis gyfel giúntaigh Iapanais. Cymryd a hóisig sin? Ha Aoigh acam an clesach agus ha is tolum cuideachd scríbig agus mar sin ma mis menigin me yin jifir chànan agus mad projectin NicDhonnchaidh agus mar sin ba mi a géirí a déanamh rút mar chànan rút ag jifriche agus ag olhi duine surin gut a déanamh díreach chànan Japan, chànan is cultúr Japan, mar cúspar singilche agus chanurin gut a déanamh sin an olhi san bí eile an san bhíocha aníte. Seo céist a bhís mi a cúr a thula duine SpeakGaelic, a bhfuil fachgalh neo apairs Gaelic ann i searlacht. Is tal fachlan mar snasa agus scunya ha an fuam díreach chuma. Ha mána a bhíal nach chéil? Well, a Miriam ha scanneal a bhí brínrút. Agus cléine sin badach ba Miriam na saite ar sa program, na a bhisi a dáis call the room. Nishe ha Miriam as call the room, agus a Miriam chunig sin calbam anahid a gála hochger an an cullia, an cóla te hain riamh me Iapanais cullia. Chula go jarab bha mi a coiat NHK ha sin mar neochtrona chuúlan je East Asia, agus bhair cruach ag an in Japan. Ha mar cultar mór an agus ha duine díreach I gopa tar agus díreach a coiat ar mar na laptop aca. Agus mar sin ha mi is minic in gyfel a déanamh ciel gyn bí duine géirí díreach fós a gafal ans nátar. Ha go jarab. Agus efele cuideachd ucht sa bhí coiat isté do hún agus do láinse. Ha mi minic in gyfel a chá cutramach go nurin duine a brian me yin sláinte einsin. Is talheim hain I déanamh táliadh persanta me yin sláinte na hainsin, son ha mis minic in gyfel mar tabú mór an agus ha chá cutramach gyn bí duine cuairsta a brian me yin sláinte persanta na hainsin agus a bríise gyn tabú sin. A bhfuil áte sáirichte ann san cuairt soch go a gáil thutain? Ans na an Aoigh is talm na Castle Grounds an is Tornabach ha díreach alín ach an na duine ha sin I furach bhríomh a bhur agus mar sin is talm díreach a dal mun cuairt ar an lambrí agus uan ina dal suas go bhela cuiteach. Agus a bhfuil smúneach go bhfuil an nui acet an cultúr Japanach a tás buaiorst?
Ha mis menu gin go bhil son mar sláint ein agus furachas mar mindfulness ha ruta nouns cultúr Japan mar origami agus ha mis menu gin féimi tú tar focus son Geneve agus cuideachd projectin mar sin. Cuideachd is talm ag gceansacha kanji ha sin na characterin ha a sína a chaiad a clochaig an can Japan cuideachd. Agus Fidiú hacha ádaínar son fidiú díracha cur mar ceáldar agus in sin bí díracha scríbigh in kanji amach le iríis agus díracha fidiú gabal fós agus he sin díracha fearchaí me. Ha sin gomaintinach agus na stora na apatil na Gaelic cuideachd. Well, taplet Miriam san bhí cóilbhrein in seo SpeakGaelic ha a bhí chaíntinach cléintin menú a hacket an Gaelic, Iapanais agus sláinte. Mar an tankers on a hubba cal.